today's gospel, it is about the relationship of God, Jesus, and us, no? And then he, as a metaphor, yung gigamit ang vine, no? God kuno is the gardener, the vine grower. Jesus is the vine, and kita, we are the branches. Ang vine, the vine in the Old Testament, it is an image of Israel, no? Makita ganin nimo sa Salmo 80 or 80, it talks about the story of Exodus, no? Wherein the vine, as a metaphor, it brought the people, or the people of God from Egypt, and planted, all the vines are planted in the promised land, in Canaan. So, God's people are like the vines. 100 years after Christ, or Jesus Christ, the vine is a symbol of Judea, no? So the vineyard in the Old Testament, in the prophecy of Isaiah, it tells about the fruitless Israel, or the vines, no, planted in the promised land. They are fruitless, or they are unfruitful, no? Makita nato sa Isaiah chapter 5 verse 1 to 2, no? It is about the song of the unfruitful vineyard. Let me sing for my beloved a love song concerning the vineyard. My beloved had a vineyard on a very fertile hill. He digged it and cleared it of stones and planted it with choice vines. He built a watchtower in the midst of it and hewed out a wine vat in it. And he looked for it to yield grapes, but it yielded wild grapes, no? Makita nato sa prophecy nga ang Israel today, dili today sila fruitful, no? They are not the vine that being expected from Exodus, gikuha sa Exodus, gitagaan og promised land sa Ginoo, no? And then in the, I think in all fruits, tanan nga prutas, I think, no? Grapes are the only fruits that requires more attention of pruning, no? Kanang pruning sa Bisaya ko gananaang pulukan, no? Why is pruning necessary, and why is pruning is very very important sa grapes, no? Remember ang product sa grape is wine, no? Gawas sa kanang dried grapes, no? Wine, no? The best wine can be produced by the grapes that are properly attended to. And one of the attention that is being given to the grapes is pruning. Kaning pruning, once you prune, once you cut, it will produce more sap ba? No? Kanang nutrients or vitamins sa mga branches para magawas siya dili maputol kay kung naay laya, no, kanang nabitaw dried nga leaves o dried nga kuan, mura po siya og vein sa tao nga maputol siya, dili siya ma-continuous ang iyang flow. So muna siyang pruningan siya, no? Pruning kay dito po sa pruning dito manubo ang iyang shoot, no? Kanang mga gagmay nga mga salingsing. And very important because this is it will produce abundantly. And then usapon nabatasan nila nga magpruning, labi na pruning sa mga kahoy, nabatasan nila nga ilag yung pruningan para dili mo taas kayo because they are going to use the twigs, no, mga gagmay nga sanga para himuon nilang fuel, no? Ibalo ka na dalatanan, no, sa needs sa tao. So therefore we are the branches and we are the disciples. And there are two types of people, or there are two types of disciples. One, you can already identify. One is a fruitful disciples, and the other one is unfruitful disciples. So, if we describe the fruitful disciples, they are branches that are not bearing fruit. So, in the scripture, sa atong gibasa sa John chapter 15 verse 1 to 8, they are cut off or pruned by Jesus,
no? They are burned and thrown into the fire. Of course, since the sap cannot circulate, it disturbs and it affects the production or fruitfulness of the tree and also the branches, no? It's not a healthy tree anymore if you're not going to prune, no? Pareha sa tao nga di ka healthy tanawon og tag-as kay kag buhok, dili ka matupihan, no? It does not remain in Jesus, no? Hazy connection if you are not connected, if the branches are not connected. And of course, some of the connection are really a decision by the person not to connect, no? They are fruitless because of sin, no? Sala. Klaro kayo, makita nato tungod sa sala. And then, ikaduha, dili lang kay sala nila, by sala nato, because we're not advising them. We are not reaching them out. We are not telling them the good news of salvation. Well, that is our kuan kanana ang kanang we miss on that, no? And as I said, that is their decision. Kung decision nila, those who sin against the Holy Spirit, then you cannot be forgiven because that is your decision not to take Christ, not to be connected with Christ, no? So, if we go to the gospel itself in John chapter 15, verse 1 to 18, no? If we read, we have read already the Bible, this is the Jesus, the true vine, no? As I said, the Father is the wine dresser or the wine grower or the vine grower, and us is the branches, no? How are we fruitful? So, this is the account of the gospel that talks about fruitfulness in John chapter 15, verse 1 to 8. I am the true vine in verse 15. Verse 1, no? And my Father is the vine dresser. A person, a community, or a church are branch, part and connected to the vine, no? A person, or it could be a community, or it could be a church, or it could be a group of people, no? It is a branch that is connected to the vine. And what kind of branch they are, or that person is. Then in verse 2, every branch of mine that bears no fruit, he takes away. And every fruit that does not bear fruit, he prunes, no? That it may bear much fruit. Every branch kuno of mine that bears no fruit, he takes away. Pareho bitaw nimo og may bulo ka mag-gardening, like for example ako mahilig mag-gardening pero wala lang koy time gyud ana, no? Kay si kang gingging na nga kuan iya nang assignment kada buntag na siya daghang ayong kuan ako pod igo na po ko tig kuan kanang mo appreciate man ko arrange gamay, but ihag yun na siya, no? Ug nay akong di siya kibalo akong i-prone prone na kibalo magkumo-prone akong kunon, but ako mahilig ko bonsai, no? Daghan ko bonsai sa una, but it takes so much time sa akong oras kada adlaw akong gibiyan ang bonsai, but nakoy bonsai karon mga duha na lang ka bonsai at tulo day ka bonsai, no? Ako gyapon gyatiman, but gwapo gyud kay siya gyapon nga bonsai. Pila ka tuig na, mga almost 20 years na nga bonsai nasa ako, no? So katuko ng mga kanang sanga nga kanana ang dili siya gapamunga imong putlan. Tinod mo na ang gabuhaton. Tan-aw na kong sanga nga na nalaya na putlan gyud nako na siya, no? Kay sama sa among istorya dili makalusot ang sap o dili makalusot ang duga sa kahoy o sa tanom, no? Para makasirculate siya, makatubo siya og lain nga sanga, no? Akong kanon ang putlon then manubo na dahil na ang sanga. So meaning insya katong mga patay nga kuan kana sanga putlon yun na sa Ginoo, putlon yun na ni Jesus, no? And then katong wala mamunga nga sanga, he prunes, putlon po niya, no? Dili ng putlon nga takes away, i-prune niya para sa among istorya para mo sanga, mo salingsing
o mamunga, no? So, because without the vine, the branches cannot do anything, no? Without the vine, the branches cannot do anything. And without Jesus pruning us, we cannot be fruitful, no? Because all it produces comes from the vine. Tanan-tanan may tabo sa atong kinabuhi, fruitfulness nato, kikan gyud sa Ginoo. Wala gyud tay kanang ato, iya gyud tanan sa Ginoo. Munang nagitawag nga the principle of remaining in Him, an image of life of Christian discipleship or an apostolic works of evangelization. Because yung siya nga, for those who remain in me and I in Him will produce abundantly. No? You are already made clean by the word which I have spoken to you in verse 3. No? You are already made clean by the word which I have spoken to you. No? You are made clean. You are already pruned. You are already, kanana ang gitawag na to, purified by God. By the word. By the word, no? In verse 3, by the word. Pruning means purifying us. By what? Reading and meditation on the word. Meaning, ato ning Bible study karon, kanunay mong Bible study every week, you are purified, no? Through your meditation on the words, no? That is why in my prayer ganyan, Lord, nga unta tudloan mi nimo, Lord, nga makatukat-on na pod mi og unsay mga prinsipyo nimo ning kinabuhi, nga para kami mausab, maka-adjust, no? Maka-align sa imong gusto diri sa among kinabuhi, no? Word in our lives, in our family, in our evangelization, in caring for others, no? That is in verse 3. We are already made clean. So kung imo pag yung go deeper ni, we are already redeemed by Jesus in the resurrection. We are already saved by Jesus from the sinfulness of our forefathers Adam and Eve, no? Mo nang binasaya pa na siya, gi-save na ta sa iyang sala nga panalundon. Purified na ta. Nga naman nga we remain dormant, no? Wala gibuhat nato sa tuwag kaugalingon. Because sa pagkamabungahon, ato magyud nga kuan kana, ato magyud na nga kanana ang desisyon. Muna sa verse 4, ingon siya nga remain in me, no? Ingon siya abide in me or remain in me and I in you, as I said a while ago, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you remain in me, no? Remain in me. Meaning, abide in His word, no? How could you remain in me? How can you remain in Jesus? So, we have to abide in His promise, no? Naka-remember lang ko nga kanana ang bata gadura-dula sa eroplano. Grabe yung nadula-dula niya. Ang pilot advised na nga, you let them fasten their seatbelt, no? Because there's an air pocket and then a storm, no? A thunderstorm. So gibatlong niyang bata kay seatbelt niya dito, dula na pod sa iyang matchbox ana. Pagkuman ipungunta na siya sa stewardess, kanang di magyud ka magpatuo. Don't you know? Nga ang pilot ako man ang papa, no? Diba? Ako man ang papa. And then ipakabinan pa gyud siya na may iyang promise na ako nga maayo gyud siya nga pilot bisan pag na air pocket ug na ay bagyo dili gyud ta maunsa because that is his promise. Wa katingod ang ang kanana ang sana stewardess because that is his word. Abide in me. Abide in my word. Tanaw nimo sa verse 7. Kung tanaw nimo sa verse 7, yung sa ang istorya, if you abide in me and my words abide in you. If you abide in me and my words abide in you,
Ask whatever you will, and it shall be done for you. Ask, and it shall be given to you. No? Guwapo kayo. No? Ask, and it shall be given to you. Deeply abide in the sacramental life and the Eucharist. After the word, deeply abide in the sacramental life. No? We have 7 sacraments, di ba? Kung makasala tadi mga umpisal, no? Kung natay anak atong pabunyagan, pag insakto sa edad atong pagkonfirmahan, no? Kung nay nagkinahanglan nagsakit, imong pasantalanahan. Di ba? And the Holy Eucharist, no? To make us a whole, to make us a sacrament. Kaya kita tanan ang simbahan sakramento man o kita mga katauhan sa Ginoo, sakramento. Nga naman, we are a sacrament because we take Christ, the body and blood of Christ. We unite with Him in the Holy Eucharist. No? We receive the body and blood of Jesus Christ. Amen? And then, in our apostolic activity, in our evangelization, we take the life blood of Jesus in the Holy Sacrament, in the Eucharist, because that is the supernatural activity that God will be working in us. Muna usahay sa ito ang panerbisyo, dali rata sa puton. Dali ra gyud tayo kahit na mag-discourage. Ako, brothers and sisters, kung inon ko nimo nga ma-discourage ba ako, masuko ba ako, maulit ba ako. But then, I abide in Jesus kay mao ni iyang promise. Grabe yun akong control yun akong ayaw yun, no? Labi na magpatawag tag meeting, dili ta tungahan. Ma-surprise ta kanunay, nga naman, aya pa diha na sa, during the time of the meeting, ay pa mag-istorya nga, dili ko ka-appeal ra ba? Kaya na ako ilaing trabaho. Do not do that, of course. That is unfair, no? But you cannot do that. Kaya yun ang ginawa nga, abide in me. Leave it to me. That is the supernatural activity that you have to live in me and abide in me. Otherwise, we are not purified, no? Yung siya nga, you are purified by my word. You are purified already, my redemption. Purified na kita. Daw di, usahan pagka-purify nga as if moral ato man na ang serbisyo. Iya man na sa Ginoo, dili man na sa ato. Then leave it to the Lord. At least you have done your best. And leave it to the Lord. It's up to Him. No? Dili nga, wa pagani ka kabuhat sa imuhang apostolic nga kana activity or evangelization, wayon kana dayon nga bahala na Ginoo diha. So biyon sa may mo gibuhat wala. Ay ang iyana, no? Dili pwede nga diretso na turn over sa Ginoo, no? Because ingon siya, I am the vine and you are only the branches. He who abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. Far apart from me, you can do nothing. No? You cannot bear fruit. Walay resulta sa ato ang ginabuhat, sa atong kinabuhi, sa ato ang apostolic nga activity or ato ang evangelization, community building, why may tabo. O ang kuno nato na siya og ato. But kung iya na sa Ginoo, nakakonek na ta as branches, then do whatever we can, our part, but leave it to the Lord because we are attached to the Lord. Dili ingon nga surrender diretso na withered branches ka, no? Kinahanglan ka putlon, no? Muna na ang simbahan, ang pamilya nato,
ang ato ang community, dili makabenepisyo niya ng klase nga attitude. Nga naman, surrender man diretso. No? Dili man maka-reach out, dili ka pastoral. Dili ka pastoral, bahala nang mangbalibad sila, basta istoryahan yun mo. No? Bahala nang istorya, sultihan ka nga, stricto ka, but we are serious here. Unsa man ang imong kaluwasan, dili ba day serious? No? Ang atong kaluwasan, dili ba day serious? Dili ba day urgent ang atong kaluwasan, kapasayloan sa atong sala? Ang atong paghahilangit, eternal life, dili ba day na serious? Then nga nung complacent matakayo. Amen? Diba? This tells us, this kananaang gospel tells us that do not be kananaang complacent. or worse, do not compromise. Dili, why compromise ini? Ani ang ato ang ginabuhat ko lang. No? In verse 6, if a man does not abide in me, is cast forth as a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. Sa ibaton, i-collect na ng branches nga walay pulos. Then, isugnod. That is the eschatological end time. Sigurado yun ta, may impyerno. Sigurado yun, may impyerno ta. Kaya pangutanon batas Ginoo, sama sa kung kanon ng istorya. Oy, Juan, Pulano, asa man si Juan, wala man dinhi. Di ba? Ako naman to siya bitawang istoryahan, Lord, wala man maka-appeal diri sa ato. Yun sa manimo pag-istorya, nga mo appeal gyud sa meeting. Ako naman gi-text. Pagaman, wala na. Wala gyud nimo siya sultihi. Unsa ka importante ang ato ang kananaang church life or community life. Nga di gyud ka makapakasala. Nga nagyud kay support group nimo. No? Kinahanglan gyud ka naa ka sa usa ka parokya sa BEC. Unsa may imong gibuhat? Na ambot lang Lord, basta gi-text na nako siya. Dito ka sa impyerno. Wa nimo madala ang imong kauban. Dito ka impyerno. Kay kulang ka, no? Basig ingnon ta ana. Dili ko yun nga mo ginay mahitabo sa imo sa ato, no? But then most likely, no? So mo na nga, we have to avoid being cut off by the Lord. Then stay connected with the Holy Eucharist, partaking the body and blood of Jesus Christ always. By that, we cannot do this without the Holy Spirit, no? Ang Espiritu Santo gyud ang maglihok ni tanan. Usahay lisod kayo nato istorya sa atong mga kauban, istorya nato sa ato ang kanang labi na sa pag-evangelize nato, no? Pag-maintain nato sa ato ang mga kana sa pastoral care sa ato ang labi na og leader ta sa usa ka community. Wala gyud makaako og buhat ni ana og dili ang Espiritu Santo. Pag-ampo gyud kanunay sa Espiritu Santo. Ngano man mo man ni ang naa sa ato ang second reading. Sa second reading ba nato 1 John chapter 3 verse 18 to 24, iyang gihisgutan, all who keep his commandments abide in him, and he in them. And by this we know that he abides in us by the spirits which he has given us. Dili gayon din niya mahitabo kanitanan nga, Lord, you are the vine and we are the branches, and we have to be connected with you and abide with you always without the Holy Spirit. And then how many of us are praying the Holy Spirit? Tama na tas Father and Son. And then after that, wala. How about the Holy Spirit? Are you praying with the Holy Spirit? Labi na sa ato ang mission, sa ato ang evangelization, sa atong community building. Are you praying the Holy Spirit? Most of you are not, siguro. Mahisgutan na niyo yung Holy Spirit kung manguros mo in the Father, Son, Holy Spirit. But in your prayer, inside your prayer, in your articulation sa narrative sa inyong prayer, inyo bang appeal ang Holy Spirit? I hope nga i-appeal ninyo. No? Muna sa verse 7, balik sa verse 7,
If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you will, and it shall be done for you. Ask whatever you want to ask. God will be given to you. He will give it to you. And this is the message of eternal life. This is the Logos, the Word. But the whole of His revelation, of God's revelation, which is the message of eternal life. Ask whatever you want to ask from Him. He will give it to you. Labi na ang life eternal. No? Kung sa manay mong dako ngayong balay nga gipangayo diha niya, di ka maluwas anak. No? Dako nga negosyo yung gipangayo, di man ka maluwas anak. Kay mo na dili makapaluwas nimo kay nagsugod imong problema diha sa imong dako balay, diha sa imong dako nga negosyo. Di nakakasimba. Ha? Daghan na kag kanang kontra kay daghang nakautang sa imo. Daghan na imong kasukan kay daghang wala mo bayad. No? So we have to be very careful also whatever you ask. Mas may siguro mag-ask ka, Lord, kung kaning ako ang pagpalit sa akong auto, gwapo kay auto, Lord, makaluwas na ako ni din tagay kog auto. Basi dili makaluwas nimo. Kinahimo kang bugiro, no? Kaning dako kayo nga kanana ang yuta ang gipalit unta, Lord, mo na makaluwas na ako, makatabang sa pagluwas na ako. After all, di man ato madala na mga igsuon sa ato ang panaw dito sa kinabuhing dayon, no? Kung ihatag sa Ginoo nimo, then bear in mind, una-unaon nimo unsay purpose sa Ginoo nga gipadato ka. Purpose sa Ginoo gipadato ka para naay mo pinansa evangelization sa tukod. Di ba? Para na mo pinansa archdiocese nga mga programa. Para na mo pinansa radio station nga wala gi kwarta taon. Makasangyaw sa pulong sa Ginoo, dili nga uy portahan ako na ni. Think and ask the Lord, Lord, you have given me this much. What is your purpose on this? Then I'll follow. You are so intelligent. What happened to your intelligence? You are not using it. No? Mamatay na lang ta. Wala mo magamit. Sayang kayo, mga igsoon. Sayang. You are very intelligent. You have time. Aside from your wealth, you have time and you are healthy. Very healthy. Saan ang health mo? No? Then abide in our Holy Eucharist. Then ask. Whatever you ask, it will be given to you. Nga naman, nakita man sa Ginoo nga ang imong tinguha, ang imong intention, ang imong mga plano, iya sa Ginoo. Kay naa diha ang Ginoo, nagpuyo diha sa imong kasing-kasing. Nagpuyo diha sa imong kinabuhi. The Father, the Son, and the Holy Spirit, no? Is there in yourself. Siya na ang nagdumala sa imong kinabuhi. Mo nang ang tanan imong pangayoon iya gyud sa Ginoo. Di na gyud ka mangayo og dili iya sa Ginoo, din ihatag yun. Amen. No? Karon dili ka tubagon na lang kay dili man na iya sa Ginoo ang imong gipangayo. Dili man na sa Ginoo ang imong gipangayo. You try to purify yourself og kinsa na ang imong gipangayo, no? First and foremost, I am the vine and you are the branches. First and foremost, connect with me, with my word, and connect with me with the body and blood that you have to partake every day in the Holy Eucharist. And connect with me with the power of your Holy Spirit and the apostolic activities that I have for all the people that needs to hear the good news of salvation. Then, it's easy for me to ask, to give whatever you ask. By this my Father is glorified. And in verse 8, that you will bear much fruit, and so prove to be my disciple. This is the mark of the disciple. And this is what fruitfulness is all about. Fruitfulness of the kingdom of God.
No? I hope in the first presentation of the fruitfulness, dili nga fruitfulness na ako'y auto, na ako'y balay, na ako'y kung dili na mo fruitfulness. Fruitfulness in the kingdom of God. No? Fruitfulness in being able to serve God and be able to bring other people to God and bring many, many people to the fold of God, to the community of God, to the church. And this is the mark of a disciple because the Father is glorified by our fruitfulness. And that proves our being a disciples. Brothers and sisters, thank you very much and good evening.